Belap Kuki channel thusoh LAHCHOM yehozo se nabon on nikupa tunung jang VANNOI thusoh chum LAHCHOM ho anabe khom kiloite Myanmar Air Force 10 airstrike na bol ji uwa mi zawal dinga gin chanum te in thina anato naw chunga Myanmar military in airstrike na chil ha pi dano confirm ana bolovin hi United Nation Western gamo chule lamkai tampin ichi thuso to ki metna demna na sata ana yo to honin themmo na thua ki phon na om na dingin nge na zong ana nei zona hi hethei khat chu Myanmar gam sunga ki dauna ahung chil ha asot jeng ta awanga khupi le gamlai lunglam tailo thinghlang le mun gamla atam zo hi National Unity Government noya ki loi khomna chumchomin resistant force mina janta thuneina hi ado jingo hi montin gamtina ki dona achil ha jing to hlonin janta sipaite hin thingsela gamsung pumpi thu zone le vai hom khum ne hi anei zo lo hi hiti ja chu sipaiten resistant fighter ho dona garsat len ho hi a hin manjing khano chu hia hi hinla hi chi garsat len ho kapla zo na dinga people defense force sipaite hin galman cha anei zo lo chu hi janta sipaite hin munthina resistant fighter ho anga halo sapnaw phula ana garsat len ho mangcha hitia chu galgu bol ho chung se helwa milham ho chung kisana bulu nahi achil ha pi jingo hin hitabong na to na hi diket stampi masanga pet ahin man jingo khat chu hi chule janta sipaite na to hin mi pi anga lungthim ki chat sana resistant force ho to gi thwa chu su gimna buluna nei khum a hi ti longgel anei na dingwa ke bol in ke sei na hi hinla janta sipaite chalo na hi mi pin tizat na nei sangin daunale phula na lungthim aki ha tu lut jinga bongove ki tin hi hichi paji gi muna ki buluna chung thwa hin military junta spokesperson General Chow Min Tunin khumuna chu buluna anei dano state television na anaphung dei na hi geldo thai khat chu hichi ni khwa chu jinglam nidan sigi vela ki khop khom na mun ta chu fighter jenin bom anhla khuma chu zo minute somni zo vela helicopter gunship mangcha a aso cha adang sile mithi chom khom ho zo si chu abulu kit jingo an hi hitia chu janta sipaiten garsat len na mi pi chunga hin man naw hi achi sa kum sangni somni lekhana pat tu chana hin vel jagu mawal tai kitin hi tu sung ki bulu na hi agim nei pin le mithi tam na pe na hin lai jena hi thilsu hi achi sa army day anman ni khuwa Myanmar junta lam kailen angmin la in galgu bolo chu dipna umlova dona chilha pidinga ana phon do to kilhona ban nei cha hung chilha ki bulu na khat so hi Taliban vai homten gamsunga numai hon United Nation Assistant Mission na ato thei loading over thupon aneu to hlona Afghanistan gamsunga UN Mission gamsunga kon kitol do wa thei dingon thupon anane jani Afghan United Nation Assistant Mission na kon leka so in Taliban te thulu na chu demna aneu to hlona athulu naw anungla do lole Afghanistan gamsunga kitol do thei dingon gi na zong anane jani hethei khat chu United Nation Mission in Afghan pasal le numai agoma sang thum le jathum ho chu ong lungding lhapul nisim nga chana ki chol dinga anala ongo anahi hinla thatun nisim nga ni khwa chu Taliban vai homten gamsunga numai ho zo sen United Mission Assistant na anato naw a haisan anga anading over order anaso do anahi ichi thulu na chu organization charter to hata ki kalna anai na chunga Taliban ten numai ho chunga dan le mol khawta anei ho numai te na to thei lo na thim zil lo na le mi pila kilai khom na apan lo na ding uwa ga an ho ata khum naw khat zonga hi hiti ji a chu United Nation in operational review anei to hlona gamsunga om dan ding ule adal ha ding ho chu Taliban te khuna hi ekiti Taliban te hin achisa komsang ni somni lakhat ol hasunga pe gamsunga numai hon
NGO kiti phona na ato thei ta loading uwa ban anabolo ana hithei hitizia chu 8 worker hon nupi le chapong ho jing jong a hinabang ta aniki thupi theilo ani hi hinla hi cheban chun United Nation mission sunga na tong ho an hoblo a hinla tu tha Taliban te tulu tha hin United Nation hi han foreign embassy la ho hi jong le Afghan no maiten na ato theilo na ding uwa thulu na hin a hop tha hi tai hi chi ho se hilwa Taliban te hin no mai le chapang ho jing jong mun ong mi pi ki khop na la ho ki san zinga jong amol hat theilo na ding uwa dan anei wa hi United States District Judge in Theranos kiti anaput do nu Elizabeth Holmes in Bela lahdoh hinidinga anange chu anasan pi tapo na hi amanu hi a company investor ho zo thua analhep tol hona achunga Hetna anom ani hi Elizabeth Holmes hin anaphudo Theranos michin neu cha chun mihem ti sanvet themkhat bawa kun nat na zo semat do a jantam thei ding a hidan anaphun do a min than nale hona na sata ananei a hi hinla hi chi zole nala investor ho kelep thana chu ani hiya akitip na chu zo a hi tia chi sa kumsang ni somni lakhat kuma chu California muna achunga Hetna ana uma kumsom lakhat wal songkul tang dinga thutan hum ani hi simpat ni khwa United States Federal Judges in Home in Appeal process chu proof abol poitia ana phondo ana chunga ahong lungding hatun Nisim somni lasagi apat songkula tang panding chu ahitai achunga Hetna au mapat hlasom zawa jury hon akingo na chunga thimona munli ta anize tia thutan hana chu ananayo hi chule Holmes tinga former co-founder Theranos president Ramesh Suni Balwani jong Theranos investor le patient ho zo thua lemango in kum somlani le hlasom lekhat songkul tang dingin thutan humna ananei tawin hi Israeli sipaiten West Bank muna Palestine galgu ball hidinga ginchanum mini anakap likit tawin hi hichi achi sani khwa Israeli khangdong numei te ni kivui ni khwa anaso hin Israel sipaite seidung zuin hichi Palestine basal te ni chun atawun na hon gari sunga kun Elon More post lama chu thal hana ahin nei hon phana Israel sipaiten ananung le thu anahin ichia chu amuna thidan hlona hi tina sayun hi galgu bol te nia kun M16 rifle ni le hand grenade ana som do ovin hi thilsu to kimanin Israel Defense Minister pun thilsu chu terrorist attack hi anatin chule Israeli sipaite chunga pacha na ana phungdo in Israel mi pite hu do na to na anezun na sei na hi hithei khat chu namte ni ki ka boina ahong sanjing na chunga tu tha thilsu hi Muslim ti adinga hłatheng Ramadan la chule Jews ti adinga pass all le Christian ti adinga Easter ni ho poimota kiman lai chu hi Russia le Ukraine ki do na achi la jing lain vatmel chita video minute khat le second somli vela saw vanoi mudinga anom to hlonin mipin anatiza thijingon hi hichi video achu mai ki tom Russian sipaiten Ukraine mi uniform ma kevon akimen ho loltan na sanli na ananayo hi hichi video ki sodo to chun kemenin Ukraine President Volodymyr Zelensky in na to na nei ho chu gamsa hewe na ti hi Ukraine administration in Russia te chu Islamic State ho to bonga hi na tivin chule aniki sei terror group ho sa nga khozo win an sayon hi European Union in hichi na to na chunga chun war criminal dan ta hum na nei dingin an sayon United Nation mission in Ukraine in tizanum ta hi an ti na hi galhung ki panapat kayfle Moscow hi galhinga ki man ho thana nei war crime chil ha pia kingo to na ahin nei jinghon chule itabang video ho chu internet na
kingo to na ana sodo jing hon chu hi tua video ki sodo tha to hin ki manin Ukraine President Volodymyr Zelensky in a social media post Ukraine galhinga ki manho ki thar hi vanoi zin muhen anati nahi kumphabek masanga aneki sei minthang Israel te Pegasus spyware vanoi gamtam piami minthang politician journalist le activist ho chanchin guna velhina ki mangta bunga ki mangcha spyware tha khat henin om ki tan hi ichi virus tha jong hi Israel farm ho simdo pu do hikit dingin gincha da jong om hi Microsoft le internet watchdog citizen lab tenin a khol do hon sodo na ananai nalhona opposition lamkai journalist le activist pep khat iPhone chu hack a ki bol kit in hi ati na hi hichi hack ki bol hin gamsom lam ato khain na sayun hicha na to na hack bol na dinga chu Israeli farm ko dream in asimdo software chu akimange ati win hi hichi company hi Israeli spyware company NSO group ma dinga lower profile competitor tia ki hack khat chu hin achi sa kuma Pegasus spyware jong chu amho simdo hi ekiti hethei khat chu mi khat thugu la do le hek bol na dinga afona link me le lut ngai lo hi le hi kiti hiti ja chu zero click dia jong hen hi hi hichi spyware hi adia thugu chom mi phalo law enforcement agencies hodinga atup ho chunga mancha beita le tijanum ta khat chu hi a hi inla tu chan hin hichi achanchin het chit sel hinai poi kiti hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chung chi uwa ka ki pa naw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mang phale chi bei